Ljudi, imam veliki problem. U jednom od prethodnih live-ova sam umro u Minecraftu, što znači da nemam ništa. Ajde što sam izgubio sve stvari i tulove, nije toliko strašno. A sam izgubio najvredniju stvar u mom Minecraft preživljavanju, a to je, ljudi moji, elitra. I što je najgora stvar, ja sam umro u Netheru. Tako da, ljudi moji, sve stvari su mi izgorele, nažalost rip. I šta ja da radim s ovim raketicama? Ali da, dobrodošli u još jednu epizodu mog Minecraft preživljavanja. Inače, nije se mnogo promijenilo od zadnje epizode, to jeste, kao što vidite, ovdje imamo zlato, to jest tozla, svi volimo zlato. I ljudi moji, imamo novog ljubimca, a to su i srećni gestovi, kao što vidite, i oni su stvarno srećni, vidio, smeje se. I leti, i imamo sad i selo, tako da sad možemo samo, opa, evo ga. Ovo je cool stvar, ali dalje ne znam zašto je Mojan ubacio ovo u igrici. Ali da, kada nastavimo ovdje pravo, vidite da smo ovdje napravili u prošloj epizodi ovo mjesto za ovo naše ender jaje. Ali kad odemo malo nazad, ljudi moji, sa naše desne strane se nalazi zmaj. Kao što znate, ja sam ubio zmaja, mislim, logično, imao sam elitru. Imao sam. Ali da, ljudi moji, kao što vidite, napravio sam zmaja i ovo je bilo u live-u. I jako cool, mnogo mi se sviđa ovako sa ovim ametist kristalima. I kao što vidite, glava je sad ovdje i imamo mač koji je zaglavljen, to je zabijen u njegovu glavu. Ali da, kad nastavimo, ljudi moji, ovaj put ovdje, dolazimo do nešto savršeno, to jest ovaj shulker box, koji je relativno pun, ali to nije bitno. Uglavnom, ljudi moji, ovdje sam počeo da kopam ovu planinu, kao što vidite, jer ja hoću da napravim put. Cijel put sam ugravirao u ovoj kao planini, kao što vidite, i on silazi do dole i tek treba to da odradim, nema vremena sad. Ali da, to je novo i kao što vidite, ovdje ima još jednu građevinu koja nije završena. E sada, šta treba da predstavlja ova građevina? Ova građevina bi trebala da bude farma za lubenice i pumpkin. E sada, jedini problem jeste što ovo ne radi. Zašto ne radi, ne pitajte, ne znam ni ja. I trebalo bi da ovo se postavi ovdje. Oh my god, ljudi moji, pokvario sam ovu mašinu, ne, fuck, beži tamo. E sada, ljudi, postoji još jedna građevina koju smo gradili u live-u i to je gledalo baš dosta ljudi. Ali da, ovdje, kao što vidite, imamo jednu građevinu, to je jednu sobu. I zašto ovaj blok ovdje? Oh my god, ovi endermeni mi mnogo smetaju, beži bre tamo. Kao što vidite, ova građevina nije završena, tek treba da je dekorišemo sve, da stavimo ovdje neke saksi i tako dalje, tako dalje. Ali nebitno je to, kao što vidite, ovdje imamo lift i ovdje možemo da se popnemo, a ovdje silazimo do dole. I sad ćemo da se spustimo do dole da vidite šta se nalazi ovdje. I ljudi moji, ovdje se nalazi moja ametist farma. Ljudi moji, ovdje ispod moje kuće, doduše nije baš ispod, ali da. Uglavnom ispod se nalazi ova kao geoda, mislim kako se to zove, ali da, vidite, ovdje ima ametist kristale i sad ja ovdje dođem i farmam, kao što vidite, ovako bam. I pokušavam da ne pogodim središnji blok, jer ako ovo srušim, ljudi moji, mi više nećemo imati tu ametist kristale. I kao što vidite, već smo dobili 52 od samo jednog bloka, ovo je nevjerovatno. A inače, tek sam sad shvatio da nisam snimao u full screenu, tako da, sorry ljudi, greške se dešavaju, stavite like. Uglavnom, ljudi moji, nebitno, ovdje treba stavimo zidove nove i malo da popravimo ovaj plafon ovdje, ali da. E sada, da li postoji automatski način da mi skupljamo ovo? Ne. To jeste, postoji način, možemo stavimo sticky pistone i kad se stvori ovdje kristal, on će da ga sruši, ali da, ne želim ja to da radim. I sada se penjemo gore, ljudi moji. Kao što vidite, pava mrak, tako da nadam se da ste lajkovali klip. A inače, u današnjoj epizodi ćemo da pravimo garažu za ove srećne gestove. Ok, idemo brzo da prespavamo pre nego što nisu došli zombi i ubili me. Moram da nađem neki oklop, ljudi moji, ovdje. Ok, ovdje imamo neki oklop, ovdje ćemo da stavimo. Malo ćemo da mešamo. Vidi ovaj. Ok, dobar je ovaj, ovo mi se sviđa čak. Ok, super. Malo smo šareni, ali nema veze. Uglavnom, za te garaže, ljudi moji, su nam potrebni ovi ovdje materijali. E sad, da li će ovo da bude dovoljno, ja nemam pojma, ali vidjet ćemo. Ako zafali, znate, samo ćemo da skupimo. Imam dosta mjesta u mom svetu, ali mislio sam da budu, ljudi moji, ovdje negdje. Kao što vidite, ovdje je baš prazno, znate. I ne bi to sa ove strane, nego ovdje, vidite. Baš bi se uklopili, te dve bi baš stale ovdje. I ovdje imamo neke stvari. Ovdje imamo neke materijale. Ok, very nice, very nice. Ali da, stavljamo ovdje shulker box i sad ćemo malo da očistimo ovdje. To jeste ovaj zid ovdje, on mi baš ne treba. Ovdje je gravel. Ovo ćemo morati da popravimo. Ali ok, idemo ljudi moji. Ovdje imamo čak i uglja, nice, very nice. Ovo ćemo da uzmemo čak. Sad kad smo uzeli, ovo ćemo da zatrpamo. E sada, ljudi moji, ne znam da li će ovo da bude dovoljno za ove dve, pošto imam jedan tutorial na TikToku, verovali ne, ovo sam našao na TikToku. Tako da ćemo malo ovako da napravimo još malo na gore, ovo će da bude dovoljno, ja mislim. Ok, trebalo bi ovako, ljudi moji, treba da stavimo sada 5 na gore, znači 1, 2, 3, 4, 5. I sada 1, 2, 3, 4, ovdje stavimo, jel da? Da li je ovo dobro? Ja mislim da jeste. Uglavnom, šta sad treba? Sad treba ovo sve da popločamo ovdje, to jeste, moramo da ostavimo, ovdje moramo da ostavimo za prozore, ljudi moji, tako da idemo i sa ove strane.
Very good, very nice, ovo mi se već sviđa. Ali da, pod ne može bude ljudi moji od zemlje, kao što, oh my god, vio, beži bre tamo, skloni se. Uglavnom, počne da bude od grevela, valjda će to da bude super i sad ćemo to da vidimo čak. Ok, sve, viđa mi se, nije loše. Znaš, dao mu taj kontrast neki između ovoga i ovoga, baš će super. Sada ćemo ogradu stavimo ovako ovdje, bam, i sa ove isto strane, to jest ovo su kao prozori. Ok, sad više izgleda kao štala, ali nema veze. Ok, što se tiče krova, koristit ćemo ovi stone brick i napravit ćemo stepenice, koliko možemo? Ok, 40, valjda će to da bude dovoljno. I bam, to je to ljudi moji, sada nisam poneo, nisam poneo slabove, gdje su mi slabove? Nemam slabove. Ok, napravit ćemo slabove. I gore stavljamo slabove, to je to ljudi moji, i sad ovo treba da napravimo i sa druge strane, to jeste, prvo ćemo ovako, ovo ćemo da srušimo. I odmah sam omašio. Ok ljudi moji, kao što vidite to ovako izgleda i jako mi se sviđa, kao što vidite krov, sad ću da vam pokažem kako izgleda. Bacio sam kombinaciju stovna i drveta i mnogo lepo izgleda kao što vidite. Iznutra imamo ove prozore i to ovako izgleda. Sad jedino što sam zaboravio jeste da stavimo ovaj oak fence ovako ovdje da ne mogu da izađe ovaj guest, tako da idemo da testiramo ljudi. Ok, desi je prvi kandidat, desi, ok ti ćeš, ok sad. Ok, no, svi su poletali, dođi vam. Ne, ijo. Treba mi, ne, svi će dodu. Čekaj, treba mi grudva, ljudi, znate zašto? Zato što oni vole grudve i vidite, već su vidjeli. Ajde, siđite dole. Ok, ti dođi vamo, ti baš ne nisi na povodcu, da. Ok, ljudi moji, izvukli smo se nekako. Ok, da li će ovo da mu budu ošte tamane, ljudi? Vidite koliki on. Ja na to nisam ni razmišljao, sad ćemo da vidimo. Ok, trebalo bi da se on spusti još više. Ajde, spusti se. Ovo smo mu otvorili, super. Ok, ulazi ljudi. Ok, i kad mu ovo zatvorimo, ne bi trebalo da može da izađe. Jel da? Ok, u teoriji ne bi trebalo, sad ćemo da ga gurnemo. Ajde. Ok, mislim da ne može ljudi, to je to. Napravili smo dobro posao. Ali da, ljudi moji, kao što vidite, završili smo jednu kućicu, ostala je još jedna. Bam, ljudi moji, kao što vidite, stvorila se još jedna kućica. I da, stvorila se, nije kao da sam ja pravio, ali da stavit ćemo ovdje jedan gate, ovaj fence gate, i kao što vidite, naša kućica je identična. Doduše malo se spavaju krovi, ali nisam ja to krivo zašto ovaj put, vidite, ne možemo dalje, ne možemo mi ovdje ništa da uradimo, jer ova planina je mnogo bez veze, tako da malo će put da ide ukrivo, ali nema veze, nije bitno. I sada, veliko finale, a vi ako ste došli do ovog dela klipa, ljudi moji, ostavite subscribe. Kuću puta danas da se reklamira, ali da, uzet ćemo njega, dođi vamo. Ok, dođi vamo, Medonjo, dođi vamo, opa. To je to, nice. Ali da, ovo mi se mnogo sviđa, kao što vidite, isto sam napravio bukvalno identično, znači nema, ok, zapao sam za drvo, ljudi, samo trenutak, ajde, ok, to je to. Oh my god, vidite, vidi nam se odavde naša iron farma, sve što ne mogu da dođem do nju, znači mi trebati jedno 15 minuta. Ulazi i ovako se okreni samo i bam, to je to ljudi moji, sad ćemo ovako. I to je to ljudi moji, kao što vidite, sad ne znam šta stavim ovdje, pišite nešto u komentarima, vidite. Nema baš mjesta, ali možemo nešto stavimo. Za sad ću staviti ove Hanebaneove ovako. Ok, baš sam ih ružno pobacao ljudi. I za kraj ljudi moji dodajemo item frame, sad ovdje ćemo stavimo, nema veze, ovako. Imamo 2 komada i stavit ćemo lid ovako i to je. I napokon naša građevina je završena. Sad ako ste mislili da je to kraj, ljudi moji, nije. Kao što znate, Mojang je najavio nove koper goleme. Ne samo to, dodat će i još koper stvari. A mi nemamo dovoljno mjesta u našem inventoru, bukvalno imamo samo 1, 2, ok, nije ni 2 čak, oh my god, ovo je čak puno, ovo je sve puno ljudi moji, imamo samo 1 prazan chest, što znači da moramo da proširimo ovaj chest room. Sada za koliko ćemo da ga proširimo ljudi moji, ja pravo vam kažem, nemam pojma, ali ovo ćemo sve da srušimo jer tu će normalno da budu chestu, mislim, logično, zašto me pitate i gluposti ljudi. I bam, to je to ljudi moji, sada još samo ovo sve. Sada kada sam sve ovo raščistio, uzet ćemo svo drvo odavde i napraviti chestove. Da li će 60 chestova da bude dovoljno, pišite u komentarima. Ok, ništa, vreme da gradimo ljudi moji, kao što vidite. Sada ja kad sam pravio ovaj chest room, nisam mario kako će to da izgleda. Duše, ovo iskreno lepo izgleda i sviđa mi se, ali da imam previše, čak i možda i previše blokova različitih u ovom chest roomu. Ok, sljedeća stvar što nam je potrebno jeste, koji je ovo blok? Šta je ovo? Strip oak log, aha.
I fuck, falit će mi još jedno. Vidjet ćemo da proširimo to, ali za sad će biti dovoljno. Bam. Ok, mislim da znam da imam ovog drvo, a to je ovdje u našoj Amethyst farmi. Ovdje bi trebalo da imam. Ok, imamo i previše. Super. Idemo nazad odmah. A inače, ne znam da li ste znali, ali Copper Golem će se praviti tako što postavite jedan Copper blok, jedan pumpkin. Naravno, nije mi se stvorio golem jer nije izašla ta verzija. I vi kad stvorite tog golema, ispod njega će se stvoriti chest. Neobičan chest, već bakarni. Uglavnom, zamislimo da je ovo bakarni chest i kad unutra stavimo neke stvari, ovaj Copper Golem će uzeti te stvari iz tog chesta i razvrstati u vaše chestove. Što znači da možemo da napravimo automatski chest room. Ok, dosta sam pričao, vreme je da gradimo naš chest room. Ok, ljudi, vraćamo se nazad na gradnju našeg chest rooma. Sada, da li ćemo ovo ćemo morati pomerimo, to nam nije potrebno. I uzet ćemo ovaj basalt da poređamo ovdje, jer će ovdje da budu ovi chestovi. Naravno i s ove strane isto. Bam, to je to. Sad ovo treba da nastavimo, to jeste treba dva ova stripovana loga, to jest uguljeno drvo, uglavnom. Ali da, to ćemo stavimo ovdje ovako, bam, i da, to je to, ljudi moji. Sad i s ove strane isto, ovdje smo zaboravljali. Ok, very nice. Ovdje ćemo isto ovako, ili da? Da, ovdje isto ovako, bam. I sa ove strane isto, bam. To je to, ljudi moji, ovo mnogo sviđa. Ovo mi se mnogo sviđa. Sad treba stavimo slabove. Da li mi imamo slabove? Ok, možda sam napravili previše, ali nema veze. Nastavit ćemo ovo ovako. Vreme postavljamo chestove. Da li će ovo da bude dovoljno? Ja iskreno mislim da ne. Ok, sa druge strane isto. Ok, iz nekog razloga mi ovdje laguje. Ok, ljudi, imamo tačno chestov, vidi ovo. Ja ne mogu da verujem. Ali da, tačno imamo, vidio. Sada jedini problem jeste što mi malo više laguje. To jest malo, imam tu neki frame malo manje, ali nema veze, nebitno to. A vama ako se svidjela ova epizoda, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao, drugari!